Chou! Ne pas notre brut! Qu'est-ce que pourrait escapar? Qu'es hem discrets e silencius enta accompagnar nostre spécialiste de ce qui semble esta une tortuga. Tout le monde qui pense que io per taula. Nani, che io tortuga. Due race hort rare en biarn, la tortuga de Buzy. Després la sua descoberta en 1842, Fred qu'ei l'hereté du long lignatge de fotografe qui després generacions segueix lo mendre moviment en atene da pacienci qu'es maute. Mais t'es ségur qu'à mautat. En 1842 qu'elle a serra. En 1880 comme une dame charmante en t'a déjà passé le petit tri à l'aurora runs. Oh, che formidable questa tortuga. En tagaha los moviments de la tortuga de Buzy, Fred, que pot demorar dies e dies a l'argueit en la sabana aussalesa. A cops, ne si abisan pas mes. Che bulega verdaderament. Che passeguri, che bulega. Ramon, aquesta tortuga ca una particularitat, qu'ei de peira. Che t'ave io per taula. Mais l'osserva de herre pres, che pa giuri che smauta. Qu'avem pudut capturar images rares e de maucrede, qui sono testimoni du treball hacané de Fred, e qu'at podem dir... no, ne maute pas. Ah, sì, a chiu. Che bulegat a chiu. Che l'avete visto, che bulegat. Là, a chiu.